ove su ruke punile doboš, ali vi ne znate, ja govorim što je doboš, svi vi veliki borci ne znate što je doboš, vi ste bili neđe pod krpaturom i gledali što ćete sebi skupiti. Ja sam se tu našao kraj ove gustijene, a meci su fjukali sa svih strana, su bili tu i ovdje iz ovog ugla. Ja nisam imao izbora i ja sam otvorio poklopac i spustio se na jednoj ruci i samo bučno dolje vodu. Oni su ga njega prebili i on je bio u komi. I onda su ga živa zakopali u grob. On se došao, osvijestio se sebi, ali našli su kad su mu mati Ričaču, ona je zakopavali, našli su mu kostur gdje sjedi. Svugdje drugdje je bilo i pomoći i pripomoći, a ovdje od pomoći bilo je samo famozna uzrečica držite se. Mi smo ih hrabrili i uzvraćali smo da ne posustaju, da je u cijelini napad i agresija na Hrvatsku u fazi kada mi dobivamo inicijativu. JNA nije računala sa takvim otporom i činjenica da se Dubrovnik uspješno branio, činjenica da je Dubrovnik bio jedan od rijetkih, naime nije jedina, ali jedna od važnih točaka prepoznatljivih u Hrvatskoj, odnosno bivšoj Jugoslaviji, učinila to da je pokrenula međunarodnu zajednicu da brže shvati, odnosno prizna faktično stanje što se zbiva u Hrvatskoj. When you find that despite all the good words and good relations that we had, in fact, with the opposite sides, both sides, that we were rather let down, in fact, very let down, when the Serbian army did attack and shell Dubrovnik itself, and that was extremely disappointing. Evo kolona je još se više povećala s više tenkova. Iz desne strane su tenkovi došli. Čuo sam gusjenice, to me bilo malo u momentu isledilo, nisam mogao vjerovati da je tank tu već došao stvarno. I kad sam pogledao kroz Pesijanu, vidio sam ovoga na Brovingu, počeo je šarat po kući. Od sveg protuoklopnih sredstava imali smo 3 kumulativne tromblonske mine. Sovjet mi je zapalio prvi tank, jebeno mu sve na svijet. Pa iako se snima, ja znam snima, neka se i čuje covke što god će, ja se izvinjavam ako mi neko zamjeri. Iz jednog restorana koji je bio pun ovih mještana, izašao je jedan od njih sa tromblonom i pogodio ispod same gusjenice tenk i to je mogli sreći što je baš to pogodio. U tom momentu tenk je planuo. Izašli smo napolje, u transporteru pokušali da spasimo posadu koja je već u tom momentu izašao. Iz tenka napušteno zapaljeni tenk. Trojica su ranjeni, kao što se zna, ovi drugi su malo u šoku. Iz mojih tenkova kad su izlačeni iz tenka, kad sam vidio da tenk gori, da tenk eksplodira. Svi smo kao jedan Svi. Svi smo kao jedan. Suze su pošle ne od straha, nego zbog njih. I baš da idemo dalje, da bi osvetili te naše drugu, idemo dalje. Crna Gora se ne brani samo na granici. Na granici nego idemo dalje. Dokle, do zadnjega, sigurno. Do zadnjega. Dio ljudstva je ostao u samom mjestu Zvekovica, koji su ušli duboko. Oni se nisu uspjeli izvući. Čim sam zarobljen, odveden sam putem gdje sam već dobrano isprebijan, kundacima, šakama, nogama, ne znam već čime sve ne, cijevima od pušaka i kad sam došao tu do križanja,
Vidio sam da još vlada panika, da je tenk još uvijek dimio debelo, da je se jedan prevrnuo, dakle, kod reklame od hotela Croatia na ulazu na skretanju za Cavtat. Čujemo, ginu pješadici. Bomba ubila jednog. Drugi snajpera pogođen. Težak dan, zasigurno. Tad se dogodilo ono najgore, ono pala je granata, mene je zakačilo po glavi, po nogama i ništa nisam osjećao, samo sad čuo ono zujanje u ušima. Nakon minute, dvije, kad sam uspio doći k sebi i skontao ono šta se dogodilo, počeo sam zvat prijatelje, međutim ono, niko se nije oziva. I ja sam otpuza dolje do njih i nastoja ih probuditi, ono gurnut, međutim onda sam vidi da su mi ruke krvave i shvati sam šta se dogodilo. U tem trenutku sam se pripa najviše jer dakle nalazim se na položaju sa 8 mrtvih ljudi, kako sam u tem trenutku mislio da je. Kako idu stvari? Da vam kažem, stvari idu dobro na frontu. Dubrovnik je, ja mislim, sutra večer prikriješten. Uglavnom, sve će to biti dobro. Ako nas ove igre političke, evropske ne zajebu, ma neće, ja mislim. U svakom slučaju, od granice Crnogorske će morati da se odmaknu, tu nema govora. A Dubrovnik treba spasiti za Jugoslaviju, pa nek bude republika i gotovo nek. Tako. Da bi trebalo naći neke građane da odluče to kad se oslobode. Da, ja sam baš govorio, uđemo li Dubrovnik, odmah ćemo privremenu vladu od njihovih ljudi, molim lijepo. Da, jeste. Kako je ginuli oni? Ginu dosta. Imamo 132 zarobljena. Ima li stranaca? Molim? Ima li stranaca? Ima stranaca, ali većinom ako ih treba zarobiti, biju ih oni. Oni ih pobiju, jel? Oni ih pobiju, ali ima i Njemaca, ima i Francuza, Kurda. Očekivao sam vojnički napad, obračun napadača sa braniteljima, ovlađavanje nekom prometnicom, nekom kotom, nekim visom, ali ne. I da će se paliti kuće, pljačkati naselja, rušiti crkve. Sam 6.12. za mene jedan od najstrašnijih dana u mome životu koji sam doživio. Jednostavno mali paka. Drugo me pogodio u rame, treće me pogodio u kičmu. Ja nisam prvo ni znao, nego kasnije sam saznao da se ostao nepokretan. To je, recimo, moment kad izostane radost i veselje, izostane sreća zbog pobjede, jer u biti pobjeda je šuplja. Prva pobjeda koju je Nova Hrvatska napravila, dobila, to je bila bitka za Dubrovnik. To je bila bitka koja je porazila jugoslavensku vojsku i bitka koja je razobličila velikosrpsku politiku.